Amen. Jema gateka bashima Imana yakoze ibintu bidasanzwe rero turabyumva neza. Hari umuntu yarafitiye amafaranga ya 7 ans. Imyaka indwi. Imyaka indwi irahetse nana yahetse ndetse namubwira ati yaguhebeye yagumane kana cyari makeka. Nzanumva mercredi yarantelefone ngo ndaguha amahera. Je ndavuga ni Yesu kwigana cyo ko nukunesha umwanya. Cyambwira umugabo wanjye cyaragenda cyaramuha amahera aca namubwira ngo arafando somo azomasigaye yose. Hallelujah. Imana iri ku kazi cyangwa ni ku kazi aho vipi? Nababwiye ngo tugiye gusenga tugwane n'abadayimoni bagahora batwaye amahera. Barayataho abadayimoni batatapika amafaranga bagaruka mu izina yatangiye kwa chini na Yesu. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabasaba ikintu kimwe mumfashe dukomera amashyi Imana. Basaba dukomera amasi umwongerewe aza kusabiriza akavuga amazwi yiwe bigatuma ashika kure. Haleluya. Ndi hano kwa Mungu niho tuvuye hano pastor aje gusenga ngeza imbere nagiye no telefone y'umugisha mu bintu Imana yagiye inkorera mu bintu by'akazi bavuga ni hari igihe tutariko ndakora ariko Imana nyina amahoro nagiye numva telefone y'umugisha mu bintu by'imyuga tugenda dukora byo gusudira ntangura kumva agatelefone gahita. Ibyo rero ndabishimiye Imana cyane kuko Imana yarakoze. Ibisigaye nanje nahe yanje yoba ndende cyane. Urakoze cyane. Yesu aguha umugisha dukomera amashyi. Yesu ashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana yo yagejeje ngaha ku munsi w'uno munsi naje kubera akamo kuko numvise iradiyo y'abakozi b'Imana bo ngaha bavuga yuko bakeneye umugisha nk'uko Salomo yawusabye akawuhabwa. Ndavuga ati nanjye uwo mugisha ntiwongera. Ikigira kabiri ndashima Imana yanyongerereje iminsi yuko bakugeze no munsi nkaba ndi muzima ngihema. Ikigira gatatu nshimiye Imana kuko numvise ijwi ry'abakozi b'Imana bo ngaha hari mu kwezi guheze nari maze igihe kirekire nshomereye ntagira akazi ariko naraje ntanga imitwaro 3 none Imana ihabye icyubahiro mperuka kuronka akazi maze ukwezi ndiko ndakora. Haleluya. Haleluya. Ubu rero ndizeye ko iyo mitwaro 2 isigaye ninatahana umugisha wo kuronka amafaranga kuko naroza akazi iyo mitwaro yose izoba yise. Mutama fisiyere kwa nokuri yose. Haleluya. Imana yacu hafi icyubahiro. Ngo mvye gushimira Imana yo mwijuru. Mwijuru nafashwe n'iryinyo, iryo ryinyo ryahora ribangamira cyane nkabura amahoro. Ariko cyafata amavuta pasiteri yasengeye ndashirako cyafatwa n'itiro nikanguye numva n'umuntu umenga arankanguye cyansanga rya ryinyo ryose ryarokotse riri mu ikigo cyavuyeyo kubera amavuta. Abakwaya amaye ngo mutse muraza hano hari amavuta akiza neza. Ndafashijwe n'ukuri rwose. kuri iryo ryinyo ryari ryarambukije amahoro ryaguma rifunguka nkavuga ati mureka Mana ko baravuga ngo iryinyo rirababaza ati pasiteri akaba yaraduhaye umuti wavuye ku Mana reka ndabikore mu kwizera nk'uko n'Imana yabivuze nca ndabikora bica birakunda. Ukuri mfise umunezero mudasanzwe. Haleluya. Amashimeshi. Bega mafuta. Nabandi bazanye mafuta ngo yasenge. Bariyo.
uzi ko mufise imiti ubu indwara zose